Paranu sita musule lante penanda bisaran na po matua, umpamatan na pena, ulendo i channel YKB Bahasa Toraja. Mamaliki sirampun sia sitamu, ulendo i kadan na po matua, tu latabasa la may Roma pasala 92 angka mapepisan na saya lako mapengkaruan na. Dolo latabasa tu kadan na po matua sia tanan no, tama sambayang. Inde tu kaleki sia banang penangki puang matua. Turampo ki pemalaran menjadi buah purre sumanga ki mati olo malabi ni. Untan datasik itu dia namintu kama masian ni siapa pasake ni. Pasti patok kan ni opuang ulendui kagarisan kasalan. Lau basai sia lau nanungi tu kadami laki basalan atu ya teh. Maundongan na opuang pasti patok kan ni siapa bata kan ni pamatotok kan ni lan kapatonganan umpo gaw ilan katuangki lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Kadan na puang matua lamay Roma pasala 92 angka mak pentalunna na kua belanna diona tupak kamasean lako kaleku angku kuan simisa komi kumua daan na sanga kalena losong na iya tu sipatunna. Sanga dinna lana pasitinayay tu nasangan na anakina si tondon kapatonganan tu napapatuan ni puang matua. Na dipakondi lan misa kada nakwa si turu sukaran kapatonganan. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Inang sipatu lata akui ondokpi antala ungkanasai kumua kerangan natu kerangan bulan kerangan tahun ia tu kapaisanan na torotolino inang tontong duka ya salobo-lobo na siasa kerangan-rangan na la kapaisanan baatu kamalutean diona teknologi la diona perekonomian, politik, sia sengak-sengak. Ia tu kamalutean, sia kapaisanan ia ko, lobo sia nenek kerangan belana lan kalena torotolino, den tu bisa pahang siapa tangaran, tangla usorosan ni, ba tu tanglan unanggen ni, tu nasangan na lana pogau, sia lana amparan, lana lambiran, lan allo katuanna. Misa pekutana lako kita kumua. Ia tu tanga sia pena anta, lamorai lobo lan kamalutean sia membuah, lan kapaisananta, manasa tang situru sukaran kapatonganan, susi kadan na puang matua, tutabasa lan aku ya teh. Siulu salanasang Pak Basanta lan atu ya teh ia mau misa Pak pangadaran na Paulus. Batu Pak pangadaran na puang matua ulendu i Rasul Paulus. Lako kombongan na puang di Roma. Di kua anak ia tu tahu na puang matua. Batu di kua anak ia tu tahu ia tomai da anak ia mana na tangaran tu tang sipatuna di tanga sia tang dikule la ulambi sia la umpo gawe lang katuanta apa ya to pahang ya to batu Pak pangadaran ya to nenek di pahang salah butung to tang di tanggaran ki mengkarang sia melada apa tae na ya to tu nasanga puang matua tangia kumua ia tu taun na puang matua tae anala melada tangia kumua ia tu taun na puang matua tae nala umpeng kilalai umpeng kulei la umpalobo itu kamalutean mangka na benni puang matua sia tangia duka kumua tae anala melada sia la umpeng kulei untandai buda kapaisanan lalino ya teh sangadinna ia tu nasangan na te papangadaran na puang matua lan may Pak Basanta to temo kumua la na po pembalit tau ia to mai tu diona penaan na sia tanga na dio may tanga siapa inan
umpalosongan katuan lino, anna palulakoi, tanga siapa inan, sia tua si turu katonganan siapa porayanna puang matua. Yatu umpo pembali pena sia tanga, ia memisa cara batu agan. La umpa nunduki la umpa majongan pena anta, sia kaleta di olona puang matua. Sia dikua, ia duka moto, tuka tuan tasusite, la mendadi misa pemalak tongan, batu pemalak tuo di olona puang matua. Siulu kaborok lan puang Yesu, misa pekutana lako kita kumua, membali tongan siamo raka, tu pena anta sia tangata. Batu di baarui tongan siamo raka, tu pena anta sia tangata. Diomai agan katuan, pak tangaran umpalosong bang kasendean pak kalian batu kamorayan lino, anta mak palulako katuan maindan. Susi tu nasanganna sia naangakna puang matua lako kita. Sia mak palulako tongan siamo raka puang matua tu kapatongan anta. Ondong pi taisan tongan siamo raka. Sia ta ampui tongan siamo raka tu kapatongan tongan di olona puang matua. Silu kaborok. Mai komi tapo wembali tu pena anta sia tangata. Dio mai painan sia tanga tumukumbang usat tuan kale. Anta mak palulako painan sia tanga mengkaola lako puang matua. Na pena masalo na tontok untundui ki sia umpa batak ki. La upo pembali te diona tangata pena anta sia kamorayanta gauta tumukumbang pa mak palulako kamorayan lino. Tapa malang lako ito temo lako puang matua. Pena masalo untundui ki solanasang. Amin. Pada malambe na tu karan na puang matua rampo lako kita. Pure sumanga puang tontong lampasak ki solanasang laun nannungi te dio na karan na puang matua. Apa tontong duka bangki palaku kumua. Tang mata kaki siya tang lame kaboyo ki solanasang. Laun subscribe ite karan na puang matua. Siya umpak bagian nila ko padanta. Na sakiranga-ranga na tutau rangi karan na puang matua. Sakiranga-ranga na duka tutau lobo lang kapatonganan lako puang matua. Pure sumanga puang umpasakeki solanasa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.